kundi takimasa kubera umwuga wa comedy nkora. Rero tubahaye kaze igeze narisubire mu bwa mbere nyumvi ni minsi tumarayi witwa Kimasa. Nitwa Kimasa, iryo zina sinzi ukuntu utarizi ariko abenshi bararizi abagize badukurikirana kuri kandi radufashe nawe uzi no muntu wa mbere wishe uriya ku rugamba kugira ngo asambanye mukawuri. Nicyo gituma nkubwiye muvandimwe wowe hadukurikirana aho uri hose ushobora kwibwira ko uzawakoze bitobabarira ariko Imana irakicaye ku ntabe imbabazi. Ibyo tumaze kubonera mu Mana nuko Imana itazihemuka kandi nuko Imana itazitererana abantu ikunda. Rero ngwino usange Yesu aruhure imitwaro yawe ufite. Niwe wenyine gusa ufite igisubizo cy'ibibazo wewe wibaza mu buzima bwawe. Ariko izo uhawe utekereza kuko ibyo ngibyo ni ibyawe kuratekereza nkawe ariko utagarika Imana hetekereza nikimenye n'ikimenyetso igituma gihari kandi warakoze mu makosa nuko Imana kigufitiye imbabazi. Yarinaniwe kukwica se yarinaniwe kumwica se oya ariko kubera kuko Imana ari umunyembabazi iracyategereze gusa kugira ngo uhindukire gusa witekerezeho numaroze uyikubite imbere maze gushikiriya birangora ariko ndatura ndamenyera ngo ngaruke babona kuko nanone ari bisanzwe ahari Imana hazabura inshuti ngo shikiriya namasanga izindi inshuti ziririya turafatikanya mu gikogwa kugeza ubwo nagarutse barampungisha abanzanani Bujumbura. Nukuje naje Bujumbura wenda je nshobora kuba naraje Bujumbura kubera wenda nshobora kuba naraje hano kubera sinaje kwiga wenda nika ko wenda ngusubira gusiriye naje mpunga bampungisha kugira ngo ndeke kuja mu burara bwo gusenga n'ibindi bitandukanye kubera ko baramaze kubona ko ntakirara mu rugo hehe nukurara imbeho yo bakavyita uburara ariko jewe kera naratse mu gitaramo nk'Imana ifite nyine ukuntu yagiye dutunga itorosha nayo muraho neza inshuti bavandimwe abakunzi bacu ba Igihe Media twongeye kugaruka imbere yanyu kugira ngo tubashe kuganira. Ariko mbere ya zose tutaragira icyo tuvuga tubanje kubashimira urukundo rwanyu mukomeza kutwereka uko mudushigikiye. Komanteri zanyu turazisoma kenshi zikatunezeza cyane. Rero muri abantu beza batagira uko basa, muri abantu beza cyane kandi turabashimiye. Umuntu wakoze subscribe kuri Igihe Media turamushimiye. Uri umuntu w'umugabo cyangwa se uri umuntu ariko muri abantu b'abagabo kuko Yesu yabivugiye hamwe aravuga ngo mbagiza abagabo, ntabwo yavuze abagore ariko n'abagore bari ndani. Turabashimiye cyane, Imana ibahe imigisha. Nawe utarakanda nta mutima mubi ugende udukore subscribe ndetse n'ibindi byose bikenewe nka sharinga, komanteri ndetse na like byose kugira ngo mukomeze mudukurikirana umunsi ku wundi kugira ngo dukomeze tubagezeho ibi turi ku mutima. Turabashimiye cyane. Kindi turabiyegereje kandi mu kiganiro gishasha tubazaniye gitandukanye wenda n'ibindi mwagiye mubona twagumye kuza turi twenyine ariko noneho tubafitiye abashitsi. Ni ukuvuga ngo tubanje kubiyegereza abadukurikirana. Twizere ko mumeze neza. Turi kumwe n'abatumirwa bacu ariko reka mbanze mwene data ijambo yo muramuzi muramumenyereye abanza humeke kugira ngo tubone kuza kwiyegereza abatumirwa. Twakoze iyo bwakabaga tubazaniye abagabo kabisa bameze neza. Yagira ijambo uvuga. So muvandimwe agize neza kuduheza ikaze turagushimiye. Hanyuma no kubasuhuza abakunzi bacu ba Igihe Media abakoze subscribe turabashimiye cyane. Icyo tubasaba no gukomeza mudushigikira ibiganiro zacu mubisangiza inshuti n'abavandimwe
kugira ngo nawe bikomeze bibagere kuko ni ibiganiro byiza cyane. So icongeyeho hariho abantu batarakanda subscribe ugasanga ikiganiro cyamugezeho ahari akagera byenda yo kwinangira. Ariko nushaka ureke kwinangira uyikande navyo ni ngombwa muri ubuzima no gushigikira. No gushigikirana kabisa. Turasaba ko mudufasha mudushigikire ibiganiro byacu ni byiza cyane. Ni byiza. Bongeye kugaruka mu yindi shusho nono mutamenyereye. Ibyo tubagezaho ni tuba twateguye bizoza bibafasha cyane kabisa. Hanyuma turi kumwe n'abatumirwa nkuko babivuze. Naje mbaye ikaze. Negere cyane mwisange ahangaha ari kwica ni Igihe Media. Nuko isanga ukavuga. Imana ibagirire neza cyane. Kaze cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha. Murakoze. Arakoze mwene data. Kandi uko avuze ni ukuri mukande mupartage mubirebe kandi ahantu mutugejeje turabashimiye muri abaturezi kandi twizeye ko tuzogerana kure. Sawa rero reka twakire abashitsi bacu abatumirwa twabafatishije bigoye bari mu gikorwa c'Imana ariko kandi twifuza kubana nabo turavuga ngo reka tube nk'ababa jana ku ruhande batubwira amakuru. Tubwira amakuru turi kumwe na Evangeliste. Ariko arivuga. Ariko reka maze muvuge mbe nk'umwiyegereza. Ndakwakiriye. Uraza kwibwira abantu badukurikiranye. Ariko ndakwakiriye bwa mbere hano kuri Igihe Media. Ndakwakiriye wisange uri umuntu mwiza dukunda dufana ku bikorwa byawe n'abatabizi rero baraje babimenye. Ndakwakiriye wisange kandi umugabo cyangwa w'Imana. Turi kumwe ni inshuti umuvandimwe Timoteyo kuva mu Gikungu. Amen. Kuva muri ese ni White House. Ni muri White House. Kuva muri White House. Turakwakiriye. Igihe Media wakoze kutwitaba. Uri umuntu mwiza kabisa. Umugabo w'Imana. Tubaye ikaze bwa mbere kuri ino channel kugira ngo ibindi birebire biraza kwibwira abadukurikiranye. Kaduhere hano ibukuru. Amafuta afite ibisi amazi kwa mama mukuru kandi yaragisize musarire turakubaha. Unyine ni ukuvuga ati ewa ngaye ibwira abantu kugira ngo bamenye ngo turi kumwe nani. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ku mazina banyita Muhumure Kidanga. Arako wasize ka kompanya amazina Ka Evangeliste. Ku mazina banyita Evangeliste Muhumure Kidanga. Niyo mazina yanje mu ncamake. Murakoze cyane. Dusondeka. Narige kudusondeka. Babwira abantu Abivuge Kidanga ninde mu yandi magambo Kidanga ndi umukozi w'Imana. Uri umukozi w'Imana. Nico gikorwa nkora cyonyine gusa. Cyonyine. Ibindi ni inyongera. Ibindi byose ni inyongera. Kandi mbavuze zo kubivuga kubera ko bizivuga byonyine. Bizivuga. Umukozi w'Imana mwiza cyane kandi ko niko bimeze. Nawe twibwiye. Murakoze cyane abadukurikiranye mbere ya byose tubanje kubashimira mwebwe mwamaze gukanda subscribe n'abakoze share na comment muri channel cyangwa se kuri iki kinyamakuru cy'channel cha Igihe Media. Murakoze cyane muri abantu babagabo cyane. Hanyuma ku mazina nitwa Mahirwe Timote ariko abenshi bakunze kunita Kimasa kubera umwuga wa comedy nkora. Rero tubahaye kaze. Igeze narisubiramo bwa mbere nyumvi. Ni minsi tumaraye. Witwa Kimasa? Nitwa Kimasa, iryo zina sinzi ukuntu utarizi ariko abenshi bararizi. Abagize badukurikirana kuri kandi biradufasha. Ariko Kimasa wese. Tugira amazina menshi kubera impamvu z'akazi dukora. Mu mwuga wa comedy twakoraga
amazina twitwaga Kimasa ariko turanezerewe kuba hano ubundi kandi usubira kubyisangamo gusura kandi kuba imbere ya kamera twari tubikumbuye cyane kandi ni ibintu tuzo tugeraho tukanezerwa cyane zo twishima kabisa rero mutubona ahangaha twaje gushigikira abavandimwe aba ni abantu b'abagabo cyane dukorana umurimo w'Imana bakeneye ko twifatikanya ahangaha kugira ngo tubashe kuganira namwe hari amakuru menshi meza kandi ari imbere tugira ngo tubasangize rero tubahaye kaze n'akaribu kugira ngo mwicare mutora agatebe mutegere amakuru meza tugiye kubaganiriza aka kanya murakoze cyane urakoze bwana Kimasa turishimye kumva iryo zina ariko hari akantu ushaka kubaza uravuze ngo ku bintu za komedi wakoraga witwa Kimasa iyo komedi uba warayikoreye kubera ko ntahe turabona bo iyo komedi twarayikinyeho gato ababishobozwa musure channel ya Clementine TV show niho biri byose hariho ama episode nkangahe twahakoze twayikoraga hariya kumusaga niho twakoreraga yakora uri Kimasa nitwaga Kimasa kabisa bari bakubonye abatumirwa bacu barakoze cyane kwibwira abadukurikiye ikindi tutibagiwe twakiriye ni maestro turamwakiriye cyane ni umuntu w'umugabo ni ububiri inyuma ni umuterankunga mwiza ni umumanager mwiza musore cyane yiwe mu mukandire mu mukorere ibisabwa byose muri rwa rukundo n'ukuri kuri nta gihombo kibamwo guka nta megizi igenda nta ni ibisanzwe cyane kabisa ahubwo ni nk'akabuto ubu bivye ejo n'ejo bundi nawe kuzo kugarukira rero nawe umusore cyane yiwe ni maestro se ni desa 40 siyo desa 40 sinzi kisobanuye muyimubaze inbox muyisure kabisa rero murakoze cyane kutwibwira kandi murabakoze Imana beza naye nshaka ko mutubwira ku muhamagaro wanyu sangiza abantu umuhamagaro kuriya hari umugabo wese navuga ngo abantu bose barahamagawe kandi buri umwe afite uko yahamagawe buri umwe afite uko yahamagawe rero mwe dufatishije kandi buriya nta umuntu wese agira ubuhamya bwiwe cyane kabisa kandi ubuhamya bwawe burakomeye kurusha ubwanje nawe ubwanje ni ukubwira ko bukomeye ubwawe uzumva ko bukomeye mwe kutubwira ko mwahamagawe hano ni jewe musangwa gusa ndi bose mbafashe nk'abashitsi imihamagaro yanyu ndushatse kuyumva usibye ubwanje ni umutumva uyu munsi nanje umunsi muzontumira muzombwira ngo babwira wanje ariko nje nafatiwe ahantu hakomeye cyane abantu bakomeye rero mwe tusangiza ku makuru y'igitaramo ko mwahamagawe kugeza uno munsi tubasanze mu gitaramo n'ubundi mugomba twobashana ngo tubaganirize ibindi tubasanze mu gitaramo reka duhere twama tugenda gutya tubwire ko wafashwe umuhamagaro wacu rero murakoze cyane turabashimiye ku kibazo cyiza mutubajije kandi ni ikibazo cy'ingenzi cyane kumenya umuhamagaro w'umuntu ni ibintu bizima cyane rero twebwe guhamagarwa kwacu kwahereye mu buto twakuze muri Sante School kimwe n'abandi bana bose ko turi abana b'abakozi umubyeyi wanje ni umupasiteri rero twakuriye ku birenge byiwe ariko kandi ni muri Kongo niho dukomoka abadukurikiranye murabibona turabakongomani kuko mubibona rero guhamagarwa kwacu twakuriye mu gipasiteri turi abana b'abakozi ariko kandi sibyo bivuze kuko ko ariho twahamagariwe umuntu agira ahantu azafatirwa ukavuga ati ibyo ndimo ndabiretse reka nkurikize uyu murongo nyine iyo umuntu amaze gukura akamenya ubwenge nibwo uza ufata umurongo mwiza rero ndabyibuka neza za 2017 kuri mu kwezi kwa 4 nibwo twafashe umwanzuro wo kubatizwa
kuko twabikoze twabitekerejeho turavuga ati ibi Nta turimo gahato kabisa. ibi turimo reka tubivemo dukure ari nako kuvuka kwa kabiri. Rero naho umuhamagaro wacu wahamagariwe wo gukorera Imana turakura dukomeza gutyo kugeza ubu ngubu. Aho ngaho harimo ibintu byinshi byagiye bibaho, ariko kandi novuga kuko aho ngaho ariho twaherewe umuhamagaro wacu wo gukorera Imana watangiriye. Murakoze cyane. Niyo watangiye kugeza magingo aya ngaya. Ninkize mbogamizi umaze guhura mu muhamagaro wawe kuhamagara urumva nyine si kera, ariko kandi ibi ese bazavuga ngo majaribu ngo ndeyane majaribu ibigeragezo mu nzira nyine iyo ari yo yose ntibizayibura. ubu tubwira ibintu byoba byarakugoye mu muhamagaro, wenda byoba byaragusubije inyuma cyangwa gusa nyine akantu kose uba warigeze uhura nako kumva kakunaniye. Ibigeragezo byo ntibzobura ko umwana w'umuntu umunsi kundi ahura n'ibigeragezo byinshi. Ndibuka neza tukiri muri Kongo twagiye duhura n'imbogamizi nyinshi zo gukora, ariko ababyeyi ntibabyumve cyangwa se abandi b'abanyamuhana ntibabyumve, kubera kuko babonaga tukiri abana bakaba botuza kuja mu matayu dusenga. Murabizi hari ukuntu iyo abantu bakiri muri moto wa kwanza umuhamagaro bari mwinshi, kandi abantu bakabona wenda ko muhamuja mu bintu bitari nkabyo, wenda bakabona kuko mushobora no kubikoramo amakosa kubera imyaka twari tugezemo. Nizo challenge twagiye duhura nazo zo kuba twogira imbogamizi zo kuba twogira gute basi. Rero ni kuko nguko. Izindi twagiye duhura nazo ni ibigeragezo byo kugwara, ibitero bya Satani ntibiza bibura hirya no hino. Nigera kugwara ndavyibuka neza ni muri 2020 nagwaye ukuguru, namafatwa gusa n'ukuguru sa nubaye ikimuga. Ibipepo abona abarozi yewe namafatwa n'ukuguru ndamuga. Se umwana baye gute? Ariko biyabigwanya umuhamagaro, biyabigwanya umuhamagaro gusa. Ibaze umuntu wari muzima, umuntu w'umusore umeze neza, ngufashwe n'ukuguru kugeza naho uremba, bakaza baguterura bakujana muri dushe kugira ngo bakuhagire. Ukaja ku bitaro tibabona ingwara. Urumva izo bigeragezo. Icyo nico kigeragezo novuga cyankomereye cyane, ariko hamwe n'Imana nzakugirirwa amahirwe mpura n'umukozi w'Imana uba mu Rwanda i Kigali, umumama usenga niwo wamfashije arasenga. Twazerereye mu bitaro hafi byinshi cyane za Kigali za Faisal n'ahandi, ariko ntibabona ingwara. Uwo mumama niwo wansengeye kwa kuguru kurakira. Abaganga bananiwe kugeza n'ubu, abantu babona ko turakubita igisirimba bakagira ngo wenda turi mu mubiri, ariko kandi tuba twaravuye kure. Abantu muza mutubona n'ukuri tuba twarahuye n'ibigeragezo byinshi. Nimuza mubona ko turakubita igisirimba tukabyinira Imana, Imana yadukuye kure cyane, mwebwe mutazi hakomeye bakagira ngo muri mu mubiri. Ariko kandi tuba dutekereza, tuba dufite ubwenge, aho Imana yadukuye turahazi. Rero ico kigeragezo kabisa cyangejeje kure, ariko kandi Imana yarahabaye kugeza ubu. Ndashima Imana kuko ndi muzima, ngenda ku maguru yanje abiri. Iryo nishimwe kabisa tugarura Imana. Rero ni kubwo buhamya bwanje mu guhamagagwa butoya mfite no basangiza. Murakoze cyane. Murakoze. Ndakugarukaho bukeye, ndakugarukaho bwana Kimasa. Reka twumve umushumba tubwire urugenzi rw'umuhamagaro, ko ndabona nkawe wari rurerure. Ni nkaho rwavuye iriya za Shabunda. Ngaye nawe dusangize ku makuru
nushaka kuri no kuri Paulo ntakibazo. urakoze cyane utuganiriye hejuru y'umuhamagaro. Abantu benshi bagiye bahamagagwa gutandukanye. Hari abahamagawe biciye mu babyeyi babo kubera kuko bakuriye iruhande rwabo basenga. Hakaba n'abandi baje kwisanga gusa bisanga mu gitaramo. Abantu benshi bafite uko Imana yagiye bahamagara gutandukanye. Rero je ndavuga ko Imana yampamagaye. Jewe Imana yampamagaye idashingiye ku murara wacu. Idashingiye kuri ububwira buruhabona afite. Bwana munyamakuru. Nicyo gituma Imana ishatse kugirira neza umuntu. Tizayita kubwirabura, tizayita ku muraro uvukamwo. Imana izayita ku kintu iri kurangiza gusa muri wowe ihayibona kizagirira abandi akamaro, kikagirira n'amahanga akamaro. Nicyo ngicyo gusa Imana izayitaho ikaguhamagara. Rero jewe novuga ko ntakuriye muri Kongo cyane kuko navuye nkiri mutoya, ariko nahamagariwe hano Burundi jewe ahantu bita Kavumu mu kambi y'abarefishe. Natekereza ko wenda mushobora kwa muhazi muzamuhumva ariko ntimurahagera. Aho ngaho niho twakoreye umurimo w'Imana mu ikanisa ryitwa Methodist Libre Church. Niryo ryatureze mu buryo bwo guhamagagwa kuko naho tugeze tubikesha kanisa kubera ukuntu batureze mu buryo bw'umwuka. Je ubona no bwana munyamakuru nari umuntu utazi kanisa riba. Nari umuntu utazi kanisa riba nari mba mu tubumbu. Nari mba mu tubumbu iyo ngiyo. Ariko haza gukora ikintu cy'umugabo waje kuzana groupe yitwa ngo ni Penueli mu nkambi iwacu Kavumu. Tuyijamo. Ngo tuyijemo iyame tuzamura iratuzamura none tugeze abagabo. Naho ngaho twakuriye kugeza tubatijwe twemera Yesu nk'umwami n'umukiza. None dufite ibihamya birenga byinshi dushobora guhamya Imana yakoze muri uko guhamagagwa kwayo. Kandi cyo nkundira Imana bwana munyamakuru. Guhamagagwa ntibigira etape cyangwa se ntibigira igihe. Nguye hamagawe 2020 uyu ngo hamagagwa 2010. Imana iguhamagaye. Izi kwicaza mu rugero rumwe n'uhamagaye muri 1900. Kubera ko kumamagaro w'Imana tuzuri abahamagawe kera n'abahamagawe none. Fa kuba gusubiza yuzuye korera. Imana izamukira muri ayo mavuta ikaguhizina. Yamara kuguhizina ugakora bikomeye kubera kuko nibizi Imana bayashatse gukora. Urakoze cyane. Arakoze mwene data kandi urabisobanuye. Abisobanuye abantu bagome bumve gukora abantu bahamagawe ariko batarabimenya. Baritaba. Ko bakwitaba kuri mwo kubiri ari kwitaba umuhamagaro ari no kwitaba bwa nyuma. Nako turava kwitaba umuhamagaro. Nawe uratubwira imbogamizo baragize kuva uhamagawe Kavumu kugeza ku munsi. Imbogamizo baragize mu muhamagaro. Imbogamizo twagize noneho muri bwa buzima bubi twakuriyemo bwira mu makambi abantu baba mu makambi barabizi. Umva mu makambi bona munyamakuru wowe utahazi. Na ahantu dushika hataba n'amasambu hataba naho ushobora gupagasiriza kugira ngo mujye. Tugakurira muri ubwo buzima bubi bumeze gutyo ariko kandi dushima Imana yahadukuye. Imbogamizi nahuye nazo nigeze kugwara nanje muvandimwe yabivuze ariko je sinagwaye kuguru. Je nigeze kugwara igihe cyo gukora examen ya fendane shaje kugera akabari cyo gengwara. Abarimu bakagenda badiribera amanota kugira ngo nzamuke class. Kandi je nkagwara igihe cy'inani cha examen ya fendane kiba muri primaire. Kugeza ubwo twatangiye gusenga ababyeyi babona kuko turi mu kuja mu burara tutari mu kubimuhira uwagwara bukeya ngo nibza bitaramo wagira gutya ngo nibza bitaramo. Kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo kumpungisha ngo banjana mu yindi nkambi. Banjana mu nkambi y'Gasogo. Uko kinda bivuga ucya wenda abatuye hano Burundi wenda barahazi baraza kwamenya. Ariko wenda nawe urahazi muvandimwe. Barampungisha. Ngo bamare kumpungisha kubera kuko nibwo bwa mbere nari nkigeze muri iyo nkambi y'Gasogwe. Wenda ntana inshuti narinzi ntana abandi narinzi wenda basengaga kugira ngo wenda dushike dufatikanye umurimo. Maze gushikiriya birangora ariko ndatura ndamenyera. Ngo ngaruke babona kuko nanone ari bisanzwe ahari Imana hazabura inshuti.
ngo nshikiriya namasanga izindi nshuti ziririya turafatikanya mu gikorwa kugeza ubwo nagarutse barampungisha abanzanani Bujumbura nuko je naje Bujumbura wenda je nshobora kuba naraje Bujumbura kubera wenda nshobora kuba naraje hano kubera sinaje kwiga wenda nika ko wenda ukora ngusubira gusiriye naje mpunga bampungisha kugira ngo ndeke kuja mu burara bwo gusenga n'ibindi bitandukanye kubera ko baramaze kubona ko ntakirara mu rugo hehe nukurara imbeho ye bakavyita uburara ariko jewe kera naratse mu gitaramo nk'Imana ifite nyine ukuntu yagiye dutunga itoroshe nayo marisike nje nahuye nayo novuga urakoze cyane akoze katumve mwarimu uyoboye intama itorero uyoboye afite itorero bamushigikire ari babwira ngana nawe tubwire hanyuma shimya abavandimwe ko numva mwaragize ibintu bikomeye cyane mu muhamagaro wanyu ejo zo bitegerezwa ko tibzobura kurya nk'iyo umuntu yahamagawe imbogamizi nziza zibura hanyuma ndatinze cyane urebye twese twarahamagawe twahamagawe na Kristo gusa nta wundi mugabo waduhamagara hanyuma igihe nahamagawe sikera cyane zenda nk'imyaka yogera nko muri 4 narahamagawe bacanye tumuga kizase iwe n'ubu no kabisa amavuta arashari mabisi oya mabisi sindu ndo kera cyane agakiza k'imyaka 4 none umuvandimwe hano yatubwiye ngo uwahamagawe muri 1900 n'uwahamagawe mwese mwarahamagawe niryo ryagukomeje cyane gabiza hanyuma urebye uburyo twahamagawe twese umuntu agenda ahamagawe mu buryo bugiye butandukanye urebye twe nk'igihe byenda twashikaga mu nkambi twebwe byindi ibintu byo gusenga abantu wapi twari tuzi ko amakanisa ari ariko byari bitaragiranye byari bitarabyo guhamagawe kugira ngo byenda dutangire tuje mu byo gusenga ariko umunsi umwe turafatwa turangize gufatwa kubera ko hariho byenda abana benshi bakavuka basebye ndara abapasiteri abana bakamakurira muri ibyo bakamakurira mu makanisa bene uko nguko ariko natwe twakuze nyine papa para abarongozi mwe mukurira inyuma y'ikanisa n'abari bafite amavuta byenda kugira ngo umuntu ahamagagwe abafite ibyo ateragiyemo aho usanga warateragiye ugasanga nyine kugira ngo uhamagagwe bibanje gutinda cyane no naguciye mu ijambo hari bazavuga ngo pasiteri hazarake mwingine pasiteri umubyeyi wawe yari pasiteri ariko wowe oya papa ndi yari pasiteri icyo gihe yari umurongozi ariko ndi yari umupasiteri yego hanyuma igihe kimwe iyo myaka ishize ndahamagawe ndanibuka ko hari mu itorero ry'iwacu hari umuvugabutumwa w'umurundi ndibuka n'icyo gihe nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ndemera ndamwakira uwo munsi kugeza amaginga n'ubu sindamurekura kahise ndacyamufumbase cyane ndacyamukomeje kugeza aje kudutwara ni ubwo buryo nahamagawemo mbikesha Imana cyane kubera ko byari bikomeye cyane kugira ngo ureke ibyo wari urimo usanga umuntu yarateragiye muri twinshi ugasanga kugira ngo tuvemo bikagora cyane kuko umuvandimwe hano evangeliste yabivuze ugasanga uburyo wahamagawemo ababyeyi bakabona nk'aho byenda ari nk'ibintu za blague murimo bakabona ari ibintu bidafashe ibyo bintu ugasanga mu buryo wahamagawe nabyo bigiye biba nk'imbogamizi cyane cyane ariko uburyo tumeze ubu ngubu naho tugeze ubu ngubu tubikesha Imana turabishima cyane byari nk'ibyo ngibyo kabisa arakoze cyane bwana mwarimu ariko hari akantu mbaza abantu babaye aharuguru mu nkami nk'uko wabivuze hari ukuntu numva ngo abantu
mwagaza mutinda kwinjira mu ikanisa cyane nk'abantu b'abasore ariko ngo hari utuntu nyine tumwe usanga mwagaza mwinyuzaho nyine utwo tuntu wandashaka kudusobanurira kandi ngo umuntu iyo yakijijwe kuriya kantu kose uba waraciyemo ntabwo aba gateye ikintu ntabwo aba gateye isoni uvuga ngo wenda ukavuge kugira ngo n'abandi ukuvuga ikintu cyose uzi ukivamo hagasigara abari umuntu bagisigayemo kugira ngo n'abandi babireke ndashaka ngo tuvuge ku makuru ni nk'ibiki cyane zagaza bibatwara iriya ibyakaza bitwara abasore benshi akenshi kwari ugutereta ugasanga umuntu ahunze ikanisa cyangwa se arasohotse ngo akurikiye umukobwa akaba aratakaye kandi yagenda nuko akaba aragiye hariho n'utuntu tw'amadiri hariho n'ibindi bita ngo ni amadiri abantu bakoze bazana umuceri ukaba wodanga ibikombe nka 3 ukabigurisha ukabigurana bakaguha amafaranga ya mafaranga ukayabika kandi ukayagira ubusano kuri kwina aha iki ureka wa muceri wakazutora wowe utetse mwese mukajya mugahaha ariko kubera irari n'uburara nyine amasabune twarayamaze hari ibyo bita ngo ni amabuyi aya mabuyi muzamubona nukugira ucyabonanye kwaragiye kwikanisa yagusigira ifunguzo igitangaza kaba kirabana yagaruka gasanga umufu kugeza hagati ugasigara ubigabanya igitangaza cyari cyarabaye hari umuriro wari mu bintu tawo sinomenye kuntu no kubwira basiga gusa basiga kifu y'inani y'umuceri nimba ari umuceri sifu kandi umuceri bagasanga ugeze hagati wagerereye mukecuru yataye abaza ati zagenze gute ku muceri ugeze ukamuceceka ukamuhera abana akabari basigara bakurega hari abatekinisiye numvishije ngo bagazatora munsi bakazatora munsi bagategera munsi bakazabona gusanga hejuru ko biragenda hariho n'abandi bari baragize umufuko bari bagira ubutura bagira umufuko byanka niba akazatega gusa yasohoka mu nzu kugira ngo niki ndashize mu mufuko gusa naho kumbi yapakije ngo umucara agiye kugurisha abandi mu mufuko akabutura abandi n'ubishe ngo bageze bazinga amakoti ngo agahambira hano bakawushiramo gutya ukabona mu nzu yabiye ukamubwira ngo ni ikintu gusa ashize muri nawe yashize umuceri muno yawumenye muno yahambiriye muno yamara akagenda yaje kugurisha akazafumfumo akazagira umupira wose ukameneka muri cya gikombe itangaza zarabaye nezo zarabaye mu makambi kabisa nizo zari zaratwaye abantu none ndashaka kubaza kubijanye nuko mumeze ubu nyine n'iki mwobwira abantu badukurikiye bafite intambara mu mihamagaro abandi batarabyiyumvisa kandi benshi bazotureba n'iki buri muntu uzibura agenda agena ijambo rimwe ryofasha umuntu ukiri hari hanze rikamuzana kandi ijambo ry'impamo rifite igihamya hari icyo mumaze kubona mutagaza mubona cyagiye iryo jambo rero shobora kuba umuntu hanze avuga ngo uyu muntu hari icyo yabonye atanze n'igihamya buri wese agenda agena ijambo ry'umupanga ryo kuri umuntu hanze rikamuzana kandi bino ntabwo bibereyeho gusa ngo birigisha umuntu wabitekereje ukazumva neza ukabikurikirana haba mu inyigisho nyinshi murakoze ufite ijambo yovuga murakoze cyane ijambo ry'ubutumwa reka ntangire mvuga kuko turagenda guca hanyuma ndashaka kubwira abantu batarava mu byaha bakiri hariya hanze baba badukurikirana iri ni ijambo rizima kandi ni ijambo rishobora kugufasha mu buzima rikagukura hari uri hariho abantu baza bibwira kuko wenda ngo kubera ukuntu yabaye écarté na société kubera ibyo akora akabona kuko wenda iwe atoba kivuye yari cyangwa se abantu batomwakira kubera ibintu byinshi yakoze ariko reka nkubwira ijambo rimwe nta bintu wakoze abandi batakoze nuko ngo ibyo uza ukora byose n'abandi babiciyemo umuvandimwe yaduhaye ubuhamya mwushe intambara yagiye ahura nazo n'ibyo baza bakora gira haruguru natwe hari ibindi twakoraga byinshi cyane
ariko reka nkubwire ngo ntaho Imana itakura umuntu kandi nta nayo itamugeze. Ibyo urimo urashobora kubivamo kandi ukabaho neza kubera Imana. aho neza Cyane kubera iyihe mpamvu abantu benshi bibwira kuko uburyo babona abantu bari mu makanisa bakibwira ko wenda ngo turaja gukora iki hariya, ese ko abantu n'ubundi tuba dusangira hano hanze ibyo tubamo nabyo bazabikora. Ariko reka nkubwire ngo si bose. Ibyo dukora ni ibintu bidufitiye umumaro muri iki gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza. Rero nshuti muvandimwe wewe uhawe dukurikira kuri cyane, ndagusaba kugira ngo uve aho uri uze usanga umwami Yesu arakuruhura kandi tuzakwakira kandi uzabona ibitangaza. Uzabona ngo mu ijuru iyo hemeye umuntu umwe ngo bazavuza impundu cyane. Umwana umwe gusa uvuye mu Gasenyi yarara yafashe cyane mu ijuru akaba igitaramo, azaba igitaramo giteye ubwoba. Rero naho nazanganisha wumve kuko woza nawe kandi mu Mana nta bibazo tugira, ni umunezero. Bien sûr ibigeragezo ntibiza bibura kubera kuko turi mu butayu kandi intambara turimo ni intambara ikomeye cyane, ariko kandi reka nkubwire kuko nawe wobikora, nawe woyitsinda dufatikanye twebwe twese hamwe bizakunda. Rero nshuti muvandimwe ngwino kuri Yesu hari nk'umunezero mwinshi cyane, akira amafasi bigishoboka kuko abona uza akiri ibyicaro ngaho bana evangeliste ijambo waruvuze ngo mbabwire mbe niriya ijambo wobwira rikare mu muntu uri hanze mutarazumva. noneho nta kindi twabwira uretse kubabwira kuko Yesu ari mwiza azayakira abanyantege nkeya. Yesu ntazahita ku makosa tugira. Uko nguko Imana ije kwita ku makosa tugira, twokwiweho habe n'umunsi umwe. Ahari wowe uri kudukurikirana ushobora gutekereza kuko ibyo wakoze Imana itobibabarira. Buri hari umuntu uzi gukora amakosa menshi wenyine akamayigira ikivume. Swate warasambanye wabigize umwuga, warishe kandi wenda abandi batarisha, none wabwira umuntu amakuru yawe wowe ukamubwira ngo arakomeye cyane ku buryo Imana itakubabarira. Buriya nta cyaha wakoze n'abakera batakoze. Dawudi ni umuntu wa mbere wishe Uriya ku rugamba kugira ngo asambanye muka Uriya. Nicyo gituma nkubwiye muvandimwe wowe hadukurikirana aho uri hose, ushobora kwibwira kuko uzaha wakoze bitobabarira, ariko Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ibyo tumaze kubonera mu Mana nuko Imana itazihemuka kandi nuko Imana itazitererana abantu ikunda. Rero ngwino usange Yesu aruhure imitwaro yawe ufite. Niba wenyine gusa ufite igisubizo cy'ibibazo wowe wibaza mu buzima bwawe, ariko ibyo uhawe utekereza kuko ibyo ngibyo ni ibyawe, kuratekereza nkawe ariko utagarika Imana yatekereza. N'ikimenyimenyi n'ikimenyetso igituma gihari kandi warakoze amakosa nuko Imana kigufitiye imbabazi. Yari nanone kukwica se, yari nanone kumwica se, oya, ariko kubera kuko Imana ari umunyembabazi iracyategereze gusa kugira ngo uhindukire gusa witekerezeho numaroze uyikubite imbere. Kandi nta Imana itakoze, yababarira abasambanyi, ibabarira abarozi, ibabarira abantu bose, ibabarira igihe kimwe wawe adarondogoye. Ariko kandi niko bimeze. Igihe kimwe umugore umwe w'umusambanyi ngo yigeze kuza aho Yesu ari, yaramusanze ku nzu yo kwa Simoni w'umubembe. Nuno uwo mugore yari indaya cyane, ngo araza ngo ashitse ngo apfukama ku birenge bya Yesu, ngo azana amavuta ngo yamusuka ku mutwe, ngo masoza ngo yuname ku birenge bya Yesu gutya. Amasozo
yamahanagura ibirenge bya Yesu ngo abigishwa babibonye bashaka kuvuga kuko Yesu atazayerekwa atazabona. Umwigisha umwe aravuga ati ahari uyu mugabo wemerewe uriya mugore ngo azamukoreho ashobora kuba atari umuvugisha n'Imana. Ariko Yesu yaramuhindukiranye aramubwira ngo uyu muntu ndazi uwo ari we. Aramubwira ngo wowe Simoni naje mu nzu yawe tiwankoreye ibyo uyu mugore yakoze. Nico cyagiye Yuda yahise avuga ngo ayo mavuta umusutseho kiyo tuyadandaza kiyo tuyabakene. Yuda niwe wazanye imibare. Yuda ni igitangaza. Niwe wazanye imibare kabisa. Ariko Yesu niwe matematisiye wa mbere. Ijambo ry'Imana ni igitangaza. Matematisiye wa mbere ni Yesu. Ukuvuga ngo wa kabiri ni Yuda. Ngaho ashobora kuba ari Yuda. Urebye neza. Kandi gawaho isobanuro za Bibiliya zashaka kuvuga kuko Yuda yasohoye izazanye ni bwavuye kuri Yuda. Ubushishi bwavuye kuri Yuda. None amavuta yahise abona ko deja harimo inyungu, harimo inyungu, harimo inawuti. Iwe yarangiza gusa inyungu ntiyarangiza ibindi biza gukoreka. Ariko Yesu avuga ijambo rimwe aravuga ngo genda kwizera kwawe uragukije kandi urababariwe. Aragenda. Uwo nguwo ni wasambanye wakoze ibintu nawe ushobora kuba waraciyemo. Rero nibyo munyamakuru novuga abantu no kwihangana bagakomerera muri Yesu. Yesu ni ufite ijambo rizima cyane. Muravuga neza abantu mwihangane mwumve kino gitaramo ntigisanzwe ariko wongeraho ngaya nawe itanga Imana imuhezagire, Imana imugirire neza cyane. Abumva babibumva mureke kuvunira ibiti mu matwi mu byumve. Muvandimwe agize neza aratubwirisha. Imana ikugirire neza cyane. Gusa icyo nubwira abavandimwe batarakizwa cyangwa se bataremera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ndabizi kuko kubera ko abakeneye gukizwa ariko nuko usanga intambwe imiri imbere indiri inyuma, ugasanga umwanya umwe karakora iby'Imana muri make yari mu bikorwa by'Imana karakora, yaga no mu bikorwa by'isi karakora, muri make y'akarenge ukuguru kumwe kuri imbere ukundi kuri inyuma. Ariko muvandimwe ndabizi kuko ushaka gukora ibyiza ibi bikakwitanga imbere, ariko ukora ibyiza nawe wo kwemera. Niko Imana yabwiye Kayini ati se Kayini we wowe ukora ibyiza kurabona ko utokwemerwa, nawe ukora ibyiza wo kwemerwa kuko umuvandimwe yarabivuze nta cyaha Imana itazibabarira. Yesu ameze gutya ahora ateze amaboko mugire gutya. Yesu ameze ati Yesu ateze amaboko, nawe wobabarirwa, nawe womera nk'abakijijwe, nawe wotekana. Gusa nyine gukizwa byenda mu kubivuga wumva ari nk'ikintu cyoroshe, ukemera ukakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kumva ko ari igikorwa cyoroshe. Ariko nk'iyo wabyemeye muri make ntubwire ko mu gihe wakijijwe ngo ubushoje intambara, ahubwo ubushoye intambara. Muri make niwemera gukizwa tuzoba ugiye kugarama ngo uryame ngo utekane ngo ubone amahoro, uzoba ugiye kurwana. Uzoba ugiye kurwana kabisa. Rero bavandimwe muzi kuri Yesu harimo byose, kuri Yesu harimo byose, iby'isi byose n'iby'akanya gatoya cyane, ariko ibyo kuri Yesu izo Yesu adufitiye nizo byiza cyane, iby'ingirakamaro n'iby'ibihe byose. Imana ibahezagire. Murakoze cyane, muri abagabo b'Imana mutubwiye neza kandi ndabashimiye. Ngiye kubabaza abantu ko barumva kandi ndabizi ko ikiganiro hari abantu kireba cyane, abantu bafite uko bahagaze kirabareba kandi ni cyiza cyane kandi ndashaka kubabaza twese abantu mwese ndibaza ko mwavuye rugo. Ndashaka ko kandi ibintu byo gusenga abantu bagenda bavyigira no ku bandi, nubwo umwuka wera yigisha abantu ariko umwuka wera kwigisha ufite abo wigira. Ndashaka kubaza ati muye kutubwira abantu muzi abasaza baruguru
abo muzi uratubwira abuzi ndatubwira abazi aho muzi bakazasenga bagaza basa umuriro muri biriya birere umuriro ukaka bana n'ibintu zo kujenjeka mwe nimutubwira abasaza nabo abanyamirembwe ese abanyamirembwe rero ni bande abanyamirembwe rero bari abasenga benshi sintuzi umunyamirembwe wo na hagati kabisa icyo hagati mu gituza kamuyamu oya mu gituza ni kuri gato kuri gato twebwe tuba muto hagati kabisa buriya haba ku ndondo haba no ku mushasha hakabona mu gituza niko tuba tumva abasaza bazavuga mu gituza murazi nira mishasha za gatobwe muri bogo n'umushasha zabwigera ngamutubwira abo bakozi b'Imana bavuge nanone bakoze ibikorwa byiza abakozi b'Imana tuzi babasaza biwacu b'amateka basenze jewe nzimwe bakeya kubera kuko navuyiriye jewe uzotubwira umuntu tubwire nagasha yakoze kiri muto noneho ibyo twumva nibyo twabwiwe n'abandi ariko ntitwabiboneye ariko ni impamo kandi bamwe turanabana hano jewe ndafatira ku musaza Manyonga tubana muri hano muri Agape uwo ni umusaza w'amateka wataramiye Imana kuva kera muri Kongo za Mikarati yagiye agera ahantu henshi sokuru yigeze kuzura umwuka w'Imana Imana imukoresha ibitangaza cyane abantu benshi baza amakuru ya sokuru Manyonga revera wacu hano muri Agape dushumze muzeyi wacu baramuzi umusaza w'amateka cyane yakoze ibikomeye turamukunda cyane kandi turabana twagiriwe amahirwe yo kumugira mu ishengero turanamukumbuye ari mu ruzinduko none azagaruke vuba aza tubwire amakuru y'ukuntu Imana yayivuga muri iki gihe hari abandi basaza tumva bagatako n'abandi bagiye bakoreshwa bamwe bagasimba ku musozi bakitura ku wundi musozi abandi bakandikisha amandiko amakara ariho umuriro ibyo ngibyo twagiye twumva ibitangazo by'Imana zagiye bikoresha abasaza biwacu b'amateka kandi Imana y'icyo gihe na n'ubu iracyahari yabikoresheje n'abandi bo muri iki kinyejana ni ukuvuga ngo Imana ntizihinduka kandi Imana ntizigira bikoresha nabi byakoresha dushobora kuba twoyisenga n'umwete muke tuyiha umwanya ariko Imana wayishatse iziboneka iroroshe kuboneka nimba ari ikintu nasanze cyoroshe kuboneka ni Imana ushobora kuvana ukaja gushaka inoro muri Kongo ugataha watagangaye wayibuze ariko Imana wanayibona bakayikunyara no wanayibona bakayigutukira ariko wibaze Imana ni gitanga Imana umuntu uzutunga Imana bakayimutukira batazi ko nayigira mu gitanda zayisegura ariko ikamugumamo abantu bazakureba bakakubona nk'Imana Imana ni igitangaza nuko cyane kabisa ushobora kuvana ukaja muri Kongo ukaja kwimba manoro ukaja mu misozi yose ibaho bazashaka manoro ugahebu ariko Imana ntigira abantu bazayishakira ushobora gufuka amano turi ukayibona wagera hari imbere ukayibona Imana gusize kenera gusa ngo uvuge gusize najyana iseruke nuko je no vuga nk'abo basaza nzi bakoze imirimo n'itangaza Imana yabakoresheje wenda abandi borongera abandi bazi murakoze cyane muvandimwe Imana imumugisha hanyuma urebye ku basaza ntabwo tuzi cyane ariko hari umukozi w'Imana numvise Imana yakoresheje cyane imukoresha ibitangaza cyane ndi bazungu aba mu bihugu byo hanze umusaza bita ngo ni Rugina ndibaza n'ikiryo zina bye nani mantihenze ni iryo zina nzi n'umuvandimwe yavuze Gatako nabo nagiye numva cyane bavuga na bakuzi b'Imana bakoze neza mu gicaho kugeza na n'ubu Rugina aracyakora aracyasenga aracyabwiriza na n'ubu ni umukozi w'Imana nzi Imana yakoresheje neza kandi mukoresha ibitangaza byinshi cyane yewe turaguharariye
akota urugina ndamuzi rugina ndamuzi ubu nyine abantu nanjye muzi ya asante cyane murakoze cyane nanjye nta benshi nzi ariko nyine twagiye twumva amateka y'abasaza bagiye bakoreshwa ibitangaza bakora iby'Imana bikomeye cyane hari undi mugabo nanjye nzi nero simuzi naramwumvise ndayikubesha ni umugabo nawe wasengaga cyane iri haruguru ndetse uwo musaza abantu benshi baramuzi akazina ke karangiye ubu ngubu atuye muri Amerika afite n'ishengero hano ariko ni umusaza wasengaga Imana kubera ukuntu Imana yamukoreshaga yakoreye Imana mu gihe ciwe kandi abona ibitangaza cyane n'abandi benshi twagiye twumva bakoreshwa iby'ubutwari n'Imana bantuze uriya mubyeyi isi wa Gitwaza nawe Imana yamukoresheje iby'ubutwari Imana imwereka iby'umuhungu we Gitwaza azokora urumva ko ni abantu benshi twagiye twumva bakoreshejwe iby'ubutwari n'Imana cyane rero ni ngabo nanje numvishije murakoze cyane asante sana murakoze abantu ni benshi jewe nogira ngo mvuge kwa muranje yabazi kuko nambabwira ngo uyu muntu reka ndeke uyu munsi wanje urahari niwanyu umunsi wanje urahari ni ngo ari abantu Imana ngo yagazame ikomereza umuriro bicaye nk'ubu twicaye umuriro ukamuza gusa akota gasohoka zimwe so rero ndabashimiye kandi mbifuriza mukomeze imihamagaro yanyu ko ariho twatangira ikiganiro n'abandi bose badukurikiye nukuri warahamagawe gusa wite ku muhamagaro wawe cyane kabisa kandi impano ni nyinshi kandi gasitandukanye impano si ukuririmba gusa si ugusenga gusa si uguhanura ari impano zidukeneye hano hanze nyinshi gufashanya n'impano gutanga ibintu zose kandi n'impano zikomeye kugenda ukubura iruhande rw'ikanisa ni ari abantu bizakishije reka tugane ku musozo w'iki kiganiro tubashimira abadukurikiranye reka ariko tubanziriza kuko muraba agaciro cyane tubashimire ku butware bwanyu n'ubwitange bwanyu kandi tubibabwira ngo komantere zanyu zirakenewe aho dutaye muzoza mutugarura turi abana banyu turi bakuru banyu turi barumuna banyu n'ibindi soko rero mukomeze mudukurikirane kandi mukomeze mudushigikire abari mu bihugu bitandukanye abari hanze ya Afurika aba diaspora bino bintu birabareba twababwiye ko ibintu zacu tuzazana ibintu by'umuco uyu munsi twaganirije abakozi b'Imana ariko n'ubundi ibintu by'imico biraje biri inyuma byinshi dukomeze twibusanye kugira ngo urubyiruko rwacu rw'abana b'abanyamurenge bari muri iki gihe baba bavuka bazakure baba bagenda basoma amateka bagira ibintu bumvira kuri bakuru babo na ba se wabo n'abandi turabashimiye cyane abatumirwa bacu ndabashimiye muri abagabo beza mwagize neza kutwitaba kandi muze no kutuganiriza amakuru aruta yandi abantu bakunda amakuru y'impamo abantu bakunda azavuga usanga abantu bahugiye mu makuru adafite umusaruro ariko amakuru afite umusaruro muri iki gihe n'ikindi gihe kizaza kandi cyo mbifuriza mukomeze umurimo courage mukomeze mukore nkuko mubihagazemo neza amavuta akomeza abe menshi rero nkaba nsoje mbashimira nsimbasezeye kuko turacakomezanye turacari kumwe n'undi munsi tuzobakenera kandi muzotwitaba murakoze kamwe n'gatani bari cyavuga nta birenze cyane gusa naje no kubashimira Imana ibagirire neza kubw'ibiganiro byiza kubw'amakuru meza Imana yabapashe mukaba mwayasangije abandi mukomere kabisa komeza umuhamagaro uburyo mwahamagawe numvishe harimo imbaraga nyinshi
komere cyane nta kindi dusaba ufite abavandimwe nawe no kubashimira bakomeje kudukurikirana umwanya uwo ari wo wose turabashimira cyane abatarakora subscribe mu bikori twari twabivuze kare dushimira n'umukamerameni wacu ni Maestro bari babibabwiye turasaba ko mushigikira mu mukande subscribe nivyo byisi Imana ikomeze bayezagire murakoze cyane murakoze